vjerovao da je to uloški pregovorstvo, vidim to bilo 17. Koliko? 17. Tajmička na 17. I leva rota, ja, sicer jaz sem nekaj v višini,
prvi figuri. Pazi! Ето съдействие, че да според бързо в първи ще бъде да проправя тук.
Kar čelo gleda. Jaz se najbolj še vesel, da pač Radula, ker ne tisto poštino. Ker Una zdaj, samo tukaj Una poslika, da bo mi treba vkuti, niso tu. Ja, se barbi ne bomo gledali. Kuna pa nima. Je pa Itana, ne? Itana lahko še testa igra. Tako je. Ne, mislim, Beke malo bolan. Pa še Pino lahko zakružiš kukorkoli, ne? Vema, da je repaslo, kako osvojila prvo? Če letos ne bomo 4. Ja, mislim. Je pa tu težko stiska skupine.
biti zvanjem koja je ja se sturi. Sve che vanno via, non so, circolare sempre al fare questo. Ti si Robert Perjančić, vidite kar zamenjali, če kamero tukaj. Budem 20 let snema. To je ta biznis.
Bravo, dajmo kada! Vezi kaj, če sem rekel, da premalo delam na sebi, pa moram tam korake, ja volim. Če ne bo uro, tako prehodi. Njega si. Evo dobro, krše, ko so vlekli, je še oblak, tako, a ne mora, tako, ne, tu pole, da je borda, vleka, tako, Oni, ko so bili derbi žalice tu, z Borom in Kukom, tu je paralo vse. Veš, kaj je žavola, meni trening zvuča, ne da bi. Ja, sej pa jede. Mislim, da je tudi rano. Ti si spila.
Via! Bravo, Muska, samo mirno! 1, 2, 3. Nije dobro, dobro je da on. Ječe mi. Bravo, Katka! Iya, Lik na izan, to je. Davi. Si u ritmu? Sil trujem te vidim. Da zdeš bolano, nesta Messi že nergovo. Ja, sigurno. Veš koliko snega? Koliko? Kako to se važno? Bravo, Kari! Normalno.
stalo ove granate na stopiću. Mara neće resiti uoči. Bravo, Lara! Bravo!
To se koncentrira ruča. Kaže, četrta najviše. Se bude višati tu da teku kada da reša kući. Kako se sam poslušao? Slušaj, u redu. Preklina je ovo treba da različiti. Važno će se digiti od bravo, Lena! Ja sam vidio, tu ne to.
Daš je zadnja, ne moram da uzme.
Ma to unite se proprio vogliono ci sono stati insomma in livello di lavoro questo è stata una volta che sta non è che sto facendo niente per telefono, Bravo, dai, prima lavato, evo ide tasta.
Prišli smo se spomnili, smo tiskali smo še naročilje, smo se rekel, da imaš naročilo, da čakaš tam.
paketa od zadovoljstva stran tam mislim, loptu, čekam. Pogledao rijeku, prvo lopta. Doličence. Se šel za Roma. Tu mi reći da se tišu postaviti. Najviše za Roma, sve zapali. Nego što? Če no tajta uhuru kjen, ali saj ga prej, ne? Pole pa nazaj. Evo ti si tle? Ajmo, sve sa voda tome pekaj. Evo, vas smo 15 kuna večer. Ja, zeli. Ti se, sve ga malo sve spravljamo, sve pa se sakam. Niko žur, daj se malo sve ima desetim prvo da se ne prije. Ja, sve ga pre žura, već. Evo ti. Ajde, dajte pomalo še nije.